14. Gospodarze chcą nie przegrać tego spotkania. Za 5-12 dla Seles. Ten mecz na spotkanie Austria-Brazylia zapraszają Państwa pan trener. Czwórka to Martin Hinteregger, 15 Sebastian Predl, 21 Stefan Leiner, z 8 zagra Dawid Alaba. My czekamy na Kamila Glika, trzymamy kciuki, aby wyleczył swój bark, aby pomógł nam podczas blisko niemieckiego trenera Austriaków. Oznacza po portugalsku bardzo coś brzydkiego. Alisson w bramce Brazylijczyków, z 2 Thiago Silva, 3 Miranda, 5 wszystkich Brazylijczyków. Bardzo boli to, co stało się 4 lata temu. To jest ostatni świata bez oczywiście presji gospodarza, ale z ogromną chęcią, by pokazać światu, że to, że oni zagrają w piłka stracona, ale tylko na moment. Austriacy, Alaba. I pierwszy rzut. Ten fakt. Alaba, dobre dośrodkowanie w pole karne Brazylijczyków. Marcelo, zawsze będą zawodnikami ekspansywnymi, szczególnie Marcelo. No i pierwszy faul. No i właśnie Neymar. Każdy taki moment oczywiście. Nie widać, aby Brazylijczykom szczególnie spieszyło się do strefy. Leiner walczący z piłkarzem Barcelony. W styczniu I już obiegnięcie za plecy tutaj do Williana. Willian, pole karne. I bardzo mocny strzał, jak niewiele brakowało. Trzymy po lewej stronie Schläger, ale teraz trzyma piłkę dłużej Arnautowicz. Nie zrozumiał się. Nie z Brazylijczykami, że ta piłka będzie wycofana do Neymara. Zobaczmy. Gabriel Jesus. Zagranie w stronę Paulinho. Ten jeszcze do środka. Na moment. Teraz zagranie w stronę Gabriela Jesusa. Jesus. Już nie. Gospodarzami Brazylijczycy zameldowali się wśród finalistów, ale wracamy na boisko w Wiedniu. Baumgartlinger i akcja bardzo dobra, ale ma więc Willian potrafi dobrze odegrać. Czy znów będzie wbiegał Casemiro? Nie, tego wariantu nie powtarzają Brazylijczycy. W obronnej przeciwnika Canariños. Mocny strzał, ale spokojnie broni. Ja sądzę, że trudno będzie się wyzwolić od umiejętności tej klasy zawodnika, nawet jego kolegom bezdemnym. Znakomicie dośrodkować. Alaba zatem i spokojnie Alisson, to jest piąstko. Za bardzo ulega prowokacjom, za dużo w tym człowieku jest tego gościa, a więc właśnie Alaba w pole karne. Dobra akcja. Alisson kontrolował sytuację, tak się wydawało. Leiner. Zobaczmy, uwaga! I ponad bramką cieszą się Austriacy, tak. Zobaczcie Państwo, cieszą się z tego meczu z Brazylią, to tam Marcelo. Poważne pieniądze, 6-cyfrowe sumy muszą być przygotowane. Marcelo zablokował. Willian przeniósł się na lewą stronę. Na początku Tite, uwaga. I świetna obrona w swojej karierze w kadrze, która oznaczona jest 36. występem. A tym razem Willian jest już blisko pola karnego, ma kilka opcji, walczy z nim. И ворота с интервалом там несколько минут. Поэтому... То есть у него очень разнообразный сын. Сборную Турции. Бразильцы в атаке. Паулиньо можно делать счет 4-0, причем с этого же угла, но он потащил мяч до лицевой. И там мало подают угловые. Они в основном их разыгрывают, чтобы сохранить у себя мяч, потому что они просто лучше его контролируют. Значит, невелика вероятность потери. Это удар поворотом в перекладину. Ну и Сильвиньо дает пятерку Филиппе Каутиньо. Brazylijczycy, Schläger, strata, ale strata po kilka takich niechlujności w defensywie Brazylii można zauważyć w tym meczu. Arnautowicz, ale nie jest w stanie tego wykorzystać. Grylic dopadł do... Orientowali się Austriacy, Prodl wkroczył do akcji, Paulinho i znów Paulinho, pole karne, zabrakło tam Marcelo i teraz widzą Państwo gest, ale Marcelo piłkę odzyska, będzie szansa dla Brazylijczyków, nie ma trafienia. Niedoskonałości doszlifować. Neymar z narożnika boiska i nie ma bramki. Gabriel Jesus, świetne odegranie. Neymar, 16 metr. Neymar tańczy z Austriakami. Pole karne, nie ma karnego i nie ma bramki także. prawda offside'u. Willian. Przede wszystkim czy nie dostrzegł... Jeszcze akcja kontynuowana. Okazja dla Brazylijczyków i to jest... Gabriel Jesus to jest snajper wyborowy. Какая именно камера даст наилучшую давку? На месте австрийский гол. Марсело по штрафную площадь ставит здесь только корпус. Ему мяч потрогать хотя бы ногами. А вот это великолепный совершенно просто дриблинг Каутиньо и заброс в штрафную чуть-чуть не туда. Да, когда... Арнаутович не попал в мяч. Да, и на дальней штанге не успел немножко счет. А вот передача на Арнаутовича, между прочим. Лидера Пеле буквально избивали португальцы.
получается. В атаке сборная Бразилии. Опасно. Прострел. Мяч падает в игрока, который уже катился. Это был Александр Др. Удачи. Сзади по ногам. В любом случае, удачи нашим арбитрам. Это очень почетно. Чемпионат мира впервые. А это желтая карточка номер 2. Да, уже второе предупреждение в первом тайме было. Да, в первом тайме еще деньги на этот матч. Да, и все их потратили за 90 минут. Самолюбивые австрийцы не хотят проигрывать, периодически останавливают соперников недозволенными средствами. Просто иногда не стоит предупреждать игроков, чтобы лишний раз Неймар напоминает ему об этом моменте. Ащоп, видимо, отвечает Неймару, что его здесь уже Марсело. Низом играет в пас. Кстати, здорово получается. А подальше Александр Шоп покидает поле. Вместо него появляется Штефан с такой лангеткой, возвращаясь к единоборству Сборной Бразилии. Тиаго Силва покидает поле. Маркиньос и Тиаго. Возможно, сознательный эксперимент. Сейчас так тепло обнимаются. И веду все-таки не сборную Бразилии, а Шахтер. Удар поворотом. Каутиньо и Лайнер вперед. Пас очень плохой. Проблемы с полем или с шипами, но эта передача оказывается точной. Неймар. О, бог ты мой, 2-0. А Неймар немедленно получил мяч. И Драгович, уже падая, обеспечил отождествлен с Христом. 4-2 была атака сейчас сборной Бразилии. Ему свободно. Лайнер. Это Марсело вообще. Просто он получил травму в начале года и Бразилии. О чемпионате мира это все слухи. Хотя как раз о том, что болельщики всегда свою команду поддерживают. Бразильцы в атаке, удар 3-0. Это а тут бразильцы еще и не без изящества реализуют каждый сайт. Подача. Редкая подача сборной Бразилии, она не получилась. Но бразильцы все равно сумели от УЕФА. Австрийцы встрепенулись и пошли в атаку. Здесь сложно так. И бразильцы в атаке. Неймар уже в середине, передача в разрез. 3 центральных защитника выстроились, чтобы максимально было не устом. Это вот 2 трагедии сборной Бразилии. Удар поворотом издали. Красиво Вильям разобрался. Дальше передача в штрафную. Пас пяткой. Они делают, что хотят, и не забивают. При этом тут еще и у Линднера было свое мнение на этот счет. Он был против.